ostali elementi koji zrače prema gradskom okruženju i čine sastavne elemente urbanog duha, pripadaju svim stanovnicima grada, te niko nema pravo da mijenja postojeći urbani i kulturološki kontekst bez konsenzusa svih korisnika. On može biti artikulisan kroz multidisciplinaran pristup stručnjaka gdje se javno mnenje ne smije podcijeniti ni u jednom segmentu. U razvijenim sredinama se, kad su takve odluke u pitanju, raspisuju i referendumi. Koristeći ovu priliku, treba naglasiti da je krajnje vrijeme da se izvrši procjena vrijednosti arhitektonskog nasljeđa 20. vijeka u Crnoj Gori, kako bi se mogli imati adekvatni, pravovremeni stavovi, prije svega kod urbanističkog planiranja i tretmana postojećih objekata od vrijednosti. Ovo neka bude jedan od apela upućen resornom ministarstvu sa skupa na kojem smo danas. I kao zaključak se može ponuditi stav da se gradski akcenti ne mogu nadoknaditi nikakvim kvantitativnim fizičkim strukturama u odnosu na njihov već postojeći kompleksnim elementima formiranih kvaliteta. Poznato je da je Le Corbusier nije projektovan manji objekat od crkve Ronša, ali ona može da stoji kao kontratekst cijelom njegovom stvaralaštvu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Alihodziću i molim gospodina Pera Vukčevića da uzme riječ. Hvala. Evo ja bih želio lično u ime Komore arhitekata da pozdravim ovaj skup i da sa ličnim žaljenjem konstatujem da mi je žao što on nije više posjećen, odnosno kao što je rekao i kolega Dmitrović, možda je pogrešan termin da se okupimo na jednom ovako važnom skupu u radno vrijeme gdje su ljudi, odnosno kolege, vjerovatno preuzeli neke poslovne obaveze i ispričaju da prisustuju ovako važnom skupu. Ja se ne bih ponavljao sa svojim prethodnicima, sa kolegama. Želio bih da kažem i da se osvrnem na ovaj zakonsku regulativu. Nešto što prethodi ovakvim zahvatima. Moram reći zarad javnosti, a i pojedinih kolega, da je Inženjerska komora reformirana 2002. godine, da je taj institut pokušala struka građevinska da iskoristi zarad dominacije svoje struke nad ostalim strukama i da mi, arhitekti, od 2003. godine, od kad smo, da kažem slobodno, prisilno učlanjeni u komoru pod prijetnjom da će nas oduzeti pravo na rad i bavljenje profesijom, čitavo to vrijeme mi vodimo jedan rat, jednu bitku, da struka, arhitektonska struka, nađe svoje pravo mjesto i u inženjerskoj komori i uopšte u društvu, mjesto koje je po prirodi posla i profesije i pripada. Znači, čitav ovaj period, slobodno kažem, je bila jedna bespoštedna borba za to mjesto i nadam se da smo unazad možda 1-2 godine već smo uspjeli, iako imamo sa strana, da kažem, bočno nekih ponovnih udaraca i tako dalje, nadam se da će struka izdržati sve to i naći svoje, da kažem, mjesto u društvu. Moram da kažem da smo sa dolaskom novog ministra imali jedan sastanak u Inženjerskoj komori i po prvi put od 2002. godine dobili čvrsto uvjerenje i obećanje ministra da je on tu da uredi ovu oblast. Moje lično zadovoljstvo na taj odgovor je bilo samo tako. Kad smo po pitanju autorskih prava, kazao bih da naša regulativa nije prepoznala arhitektonska djela i zato se uopšte i odnosimo prema istim na ovakav i sličan način.
moj lični utisak je, kad čitam i kad listam ovaj zakonsku regulativu, da je to individualni čin svakog stvaraoca i da je to čin koji je propisan nekim starim zakonskim i podzakonskim propisima, da je jednostavno jedan autor dužan da bi zaštitio svoje djelo, da ga i patentira, da se tako izrazi. Sa žaljenjem moram da konstatujem i sljedeće, da je u proceduri već odavno zakon o autorskim pravima i da je to nama nekako u inženjerskoj komori promaklo, odnosno stručnoj službi, da se mi nismo uključili, inače zakon vodi Ministarstvo ekonomije. Ja bih apelovao sve ovo skupa da se uputi Ministarstvo ekonomije jedan dopis, da se taj zakon koji je već u proceduri stornira i vrati ponovno na jednu javnu raspravu kad su u pitanju arhitektonski objekti, da bi dali jedan doprinos i, da kažem, na jedan način uredili ovo o čemu danas govorimo. Sadašnji zakon kao lex specialis o uređenju prostora i izgradnje objekata nije prepoznao autorsko djelo jednog arhitekte kako danas, tako i u prošlosti, tako da je to problem koji se mora definitivno riješiti zakonskom regulativom, odnosno podzakonskim aktima. Želim da vas obavijestim na ovo uvjeravanja ministra da želi da se uredi ova oblast, da ćemo ispred inženjerske komore delegirati jednog člana u radnu grupu za donošenje novog zakona koji je u proceduri i za koju je donijeta odluka da se vrši izmjena i dopuna istog, odnosno da se donese novi zakon. Tako da ćemo dati jedan maksimalni doprinos i jedan uticaj da taj zakon na neki način bude stvarno ono što treba da bude kad je u pitanju struke. Sadašnji zakon, sad vidim, pominju se revizije planskih dokumenta i tako dalje, ja moram da kažem, nažalost, sadašnji aktualni važeći zakon nije propisao reviziju planskog dokumenta, nego se samo je propisano mišljenje ministarstva i saglasnost sa planskih dokumenta. Znači, strukovna revizija planskog dokumenta uopšte nije propisana zakon. Tako da to prolazi mimo struke i nadam se da ćemo kroz izradu ovog novog zakona taj institut ponovo morati da vrati. Imamo tu još jednu stvar koja se prožima od 90. godina na ovamo kroz svaki zakon. O čemu se radi? Svaki zakon, pa i ovaj sadašnji je kazao da je planski dokument cijelina koja se donosi pod određenim uslovima, koji se može mijenjati pod istim načinom i na isti način kako i donio. Međutim, se uopšte ne poštuju. Uvijek su tu neke tačkaste izmjene, da ih tako nazovem, za određenog investitora, za određenu lokaciju i tako dalje, zaboravljajući ono što je propisao zakon, da je to ipak jedna cijelina, da se može samo na taj način mijenjati. Međutim, to traje od 90. godine. Da li je to sekretarijat za zakonodavstvo dao neko mišljenje u određenom trenutku ili da se tako izrazim potrebi za pojedinim objektom u datom političkom momentu i to je postalo praksa. I mi danas imamo više izmjena i dopuna generalnog plana i izmjena i dopuna detaljnih planova na način tačkastih izmjena, jer je to interes, jer to manje investitora košta. A posle kad bi investitor zaradi jedne zgradice morao da mijenja generalni plan, a da mijenja kompletni detaljni plan, koštalo bi ga mnogo. Nažalost, moram na kraju konstatovati da smo svi, odnosno pojedinci iz naše struke, izvršioci takvih poslova. Ukoliko se ne bi našao, moram ponovo da se osvrnem na zakon, ukoliko se ne bi našao, da se tako izrazni domicioni arhitekta, izvršilac za takve potrebe, onda se on nalazi vrlo lako
i što je praksa iz, da kažem, redova stranih arhitekata, stranih privrednih društava koji su ovim zakonom sada aktuelni, privilegovani u odnosu na domicilnog arhitekta. Nažalost, to je tako. Inženjerska komora je podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 136 zakona i je stavio u povoljniji položaj strano privredno društvo koje se bavi profesijom nego domaći. Nadam se, kažem, ponovno ponavljam, da ćemo to ovim zakonom, jer aktualni ministar je pružio ruku saradnje i mi smo već uputili jedan ispred Inženjerske komore dopis u kojem smo predložili sve što bi ove naše asocijacije, da kažem, institucije strukovne, mogle da pruže ministarstvu da kažem, u cilju dalje saradnje, a sve zarad bolje kvaliteta i samog uređenja prostora i izgradnje objekata i tome slično. Moram reći da smo u tom pismu, predsjednik možda će se uključiti pa će on kazati konkretnije o čemu se radi, ponudili da Inženjerska komora, odnosno komora arhitekata kao strukovna komora arhitekta u sastavu svih ostalih komora daje učestvuje u mišljenjima i daje saglasnosti na detaljne, odnosno sve planske dokumente, kako prostorne, tako i urbanističke. Znači u postupku onom kako je propisano zakonom da ministarstvo izdaje mišljenje i u konačno na predlog plana saglasnost, znači uključila bi se i struka, ja bi učestvovala u svemu tome. Tu smo ponudili organizaciju konkursa, a inače smo učestvovali u izradi svih zakonskih i podzakonskih akata. Posebna je priča da li smo uspjeli da iako argumentovano nametnemo neka svoja rješenja. Nadam se da ćemo to ovom prilikom uspjeti na zadovoljstvo i struke, i investitora, pa i same vlasti. Toliko, hvala. Evo, zahvaljujem. Molim gospodina Momira Markovića da uzme riječ. Hvala i gospodo, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim. Poziv organizatora da učestvujem na ovom skupu doživio sam kao čast, a svoju ulogu shvatio kao moralnu podršku plemenitom i civilizacijskom naporu koji činite, više nego stručni doprinos, jer ja i ne mogu dati neki stručni doprinos. A da je moralna podrška potrebna, uvjerio me danas i mali i gotovo potpuno odsustvo predstavnika javnih medija. Taj problem gotovo nije prepoznat. Ja sam za ovu priliku pripremio nekoliko načelnih natuknica, pa sam da ne bih izgledao nepristojan i zapisao ih. Ako je vrijeme kategorija koja neprestano teče, mijenja se i nikad ne ponavlja, a tradicija konstanta, vrijednost, nešto provjereno, onda je zapostavljanje tradicije, brisanje i uništavanje opasna pojava koja vodi u društvenu amneziju. Tu pojavu je Alberto Moravija nazvao terorističnom estetikom. Ona se najčešće zaklanja iza ideja progresa, ali nema stvarne veze sa napretkom. Prepoznajmo je pokuzni silevi fiktivnih vrijednosti i unizivanju i omalovažavanju stvari. Društva čije funkcionisane se temelji na tržištu i vrijednost kulturnih dobara i tradicije i umjetnosti utvrđuje se na berzi. A na tom sudu jedini i neprikosnoveni arbitri su snobizam i profit. Ovdje, u Crnoj Gori, u vremenu kojem pripadamo, jedini arbitr je goli i vulgarni profit i beskrupulozni profit i bez snobističke odmane. Sve je podređeno nezaježnim interesima profitera i tajkuna. Sve stvaralačke dimenzije, sve duhovne sfere,
tradicija i istorija, od muzike i poetike do arhitekture i ekologije, od poetike do etike, sve je stavljeno u službu profita. Čini se da od svih oblika kulturnog nasleđa, duhovnog i materijalnog, u najgorem položaju je arhitektura i arhitektonsko djelo i nasleđe. Knjiga, rukopis poezije ili muzičke partiture mogu preživjeti u fiokama. Mogu preživjeti svako strašno vrijeme. Slike mogu preživjeti u podrumima i na tavanima. Skulpture možda i u zemlji i u vodi, zavisno od materijala u kojem su rađene. No građevine, arhitektonsko djelo, kad jednom bude porušeno ili unakaženo, konačno i umire. Kad se naruži, poništi identitet ili se potpuno raskopaju djela Veliše Popovića, Crne Radović, Tupe Vukotića ili Stjepanovića, pominjem samo mrtve. Što će budući arhitekti znati o našem graditeljskoj tradiciji, o tradiciji 20. stoljeća? Kad ni danas ne znamo gde se mogu naći projekti njihovih djela. Šta će posjetilac, namjernik, turista, putnik moći da zaključi o nama? Hoće li biti začuđen da osim rimskih ruševina na Dukli i jadnih ostataka otomanske vladavine na ovim prostorima nema materijalnih tragova života na ovom prostoru? Sve do ovog našeg pokoljenja. Indija, na primjer, poslije sticanja nezavisnosti, nije srušila ni jedan iole vrijedan spomenik i vrijednu građevinu iz vremena britanske dominacije. Sačuvalo ih je kao svjedoke kontinuiteta. A kod nas ni svog kontinuiteta svjedoke ne čuvamo. U sređenim i civilizovanim društvima, uređenim konvencijama i kodeksima, što kod nas nije slučaj, ne mogu se rušiti ni najjednostavnije građevine. I arhitektonska djela, čak i ona koja nije su uvrštena u nasleđe i baštinu, starija od 30 ili 40 godina kako je, bez dodatne i nezavisne stručne arbitraže. I to rekoh važi kako je za sve što je starije od 30 ili 40 godina. Jedan australijski sud zaštitio je od rušenja jednu udobnu kuću koja čak nije bila ni ucrtana u katastarske podloge. Zaštitio je od rušenja sa obrazloženjem da to nije samo kuća, nije to samo građevina, to je dom i duh jedne porodice. A kod nas možete slušati sve osim njega. Hvala. Molim zainteresovane prisutne koji smatraju da imaju nešto kažu da uzmu riječ. Mogu li ja? Izvolite. Budo Stjepčević. Evo sad vremena govorimo na temu graditeljskog nasleđa za autorskih prava. Ja smatram da su kolege dovoljno rekli, ja lično neću o tome govoriti, a po onom dobro starom običaju svoje diskusije ću predložiti. Želim biti prije svega da vas upoznamo nekim aktivnostima koji se radi. To je kad je u pitanje inženjerska konstrukcija nekog Pero je nešto o tome govorio, a ja mogu reći da čini mi se u ovom momentu da se sklopile neke kockice kad je u pitanju uopšte naše struke. Iako prije svega smatram da najveću krivicu za ono što se dešava nama snosimo upravo, da smo mi krivci svega toga. Da ne priča razloga, to je moje mišljenje koliko se ubijeđeni. Mislim da su da nas ipak kopljene neke kockice, da nas imamo šansu da napravimo nešto i krećemo da radimo nešto. Imamo fantastičnu saradnju i sa
jako predstavnik Inženjerske komore i Arhitektonski forum, sa Savezom arhitekata, sa komorom arhitekata, sa Arhitektonskim fakultetom. Znači, postoji jedno društvo koje je spremno i pokušava nešto da radi. Na priču gospodina Dmitrovića ja mogu reći da će uskoro biti formiran izdavački odbor za časopis Inženjerske komore u kome će arhitekti naći mjesta koliko oni putu nego to isto. 22. sata, sljedeće nedelje, usvajamo pravilnik o godišnjim i